Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Wayu samlari ngap na kasnong Nongklaw, Eastern West Khasi Hills District, yau balatip kerteng kum u Kherup Singh Thaba, haga arp sautari gubnai jemang arajar arpuar, ula pentip baula mat ya kejingdo nong gabajur bha, hadien baki ngap ki baulari, hagi khat pratali gik singap na ki laip hoteli, kila yap no menta la laitio AA. Haga jingi keren bagelar patai kubor, usamla Kherup Singh Thaba ulayatu, baulari yakini gingap daga bashimram lengba skim Prime Minister's Employment Generation Program, kumbashilak tandai puwe hajar tingka AA, bad mentau smau syam jingi kumno ban punko yakini garam, namar ka jingyap jong gingap ki baulari. Ula ban rapru daga baong bawat gingap ki badang sa menta, kim I tignasyu bagindang im. Shushu ulayatu baulari yakini gingap menta la arsnam duna bat kalalong kajing mentoy ya u hagini gi arsnam duna nrei kajing yap jong gingap menta kalabu jing e u kumno ban penkhoj pat ya karam kasya ka baulashim. Dạ cái này này đấy này bị em một đồng em được bị em một xe đạp lớn mà bốn đi đạp đây. Ya gini gingap baga jingsha nadu kapor barang em ipari posnem hi ngala bot igi nuksa ga ipa ikai ten rei haga jingsha sem jing e kumno ban penroy ban pensan ten rei dei ta hadu usnem arajar arpho bagawan nu covid baga lockdown haga jing duna jong kam ga jam ngala persang ban phai khmat no shaka Prime Minister Employment Generation Programs ban wat igi lat igi linti kumno ban yo igi jing yarap ken te habang lech po ka PMUGP gila Airo ta jingkular bikin yarap life san persen habang sim ni galun ban senang ini kam tin rei ngamla ban tip ke ka bajia ba hakini ki ar lai tayo ki bala dep hakpor bojor ba uslap ngamla ban tip ba beli uyap la ban dei na uslap ne la ban dei na kanu ngamla ban tip rei ba uyap umni la sulong gamba yap khlam gen ka lun ga bang sim hagbay dei ba gani galong si lak ndai puwe ja kala poj ki ar snem duna kajing mentoy hakpor ba umpat yap uni ngap telong ka mentoy gen namar ba bang di yur ka don hi kajing yo nong hagbay dei ba kajing yap jong ni ngap ngala persang ban pentip se I lokal MLA badon burom ijongi ibadei ru I speaker jong kajing darbar thawan jong jela ni khalaya ba in yarap ban penkeren lang tinagaliang jong iru ong ba in yarap I ban penkeren lang rei hagbay dei ba ubade in charge ka industries department pat Yung ba idon si po dilhi im sumpat lawan sandi tengam sumpat layo kan maria kendu ya I ngadang pentip tang hai lokal MLA badon burom jongi habang sim ya kene kalong bangan yo nong lene ngalak banjeng lagi jong ki kijat kum kawe ne galat jong ki jeng sam kam sengjam mo yang samla pule kat bangem pat yo ka kam ka bangi de bantrai te kamut bangi la kan menteri kono kam kena ngilak banjeng lagi jong ki kijat ten re ba gajian ok umni ta kadang pentip siki nong yalam gi jong iro bakin yarap ken ya ka bakin thau ken galat kelenti lagi no gilat kelenti halor ga jing yap jong uni ungap ken namar bakal sem jing em ta bu yam tingem yo su te galat ban siu ban yuru namar bu layap kumni Jana kaliang kejonga tengah sukum tahi kumban duduk mensuang sedang ru namar gede hi ka jingduna kam ke jingduna jam dan rehebang ala sedang kajian ok bukum gani te kejing kerpat kalong ba ya ke badon ka bol ni ke badipit ya gani long bakin yarap kin ban pen
keren lang la bukan don ke jing map lani agano kono gur komru ken kono kono galat ke ban agaliang jong ki gila ban le lem ken na benta jongi mau ke bamat ini jing dia ten namar ba manswa nyo i bagi jia ke bukum kini ke don ke jing map na galiang jong ka government ru teng kerpat ken mau bahkan pet lem ken bagi jia ke bukum kene